Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Яратылып Кенебаев және де HiKZ арнасы. Достар, біз бүгінгі видеода челлендж орындайтын боламыз. Достар, челлендж. Достар, мен алдағы шыққан видеолардың комментариясын қараңыз деп бір-екі комментария көрген. Біздің подписчиктеріміз жазған. Осылай челлендж орындашы деп, міне өздеріңіз көріп отқандарыңыздай 5 рюкзак. Достар, менше біз челленджді орындауға кеттік. Нам не до шуток, мы летим, чтобы забрать свой кусок. На ногах Adidas, самый новый коллаб. Стрелка в пол, дядя Коп подъезд. На ногах Adidas, самый ровный коллаб. Стрелка в пол, мы летим на шашлындос. Шашлындос, шашлындос. Шашлындос, 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 мы летим на шашлындос. Шашлындос, 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 мы летим на шашлындос. Как летим, мы торопимся, ведь жизнь лишь одна. Слышишь, братик, нам не до шуток. Мы летим, чтобы забрать свой кусок. На ногах Adidas, самый новый коллаб. Стрелка в пол, дядя Коп подъезд. На ногах Adidas, самый ровный коллаб. Стрелка в пол, мы летим на шашлындос. Шашлындос, 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 мы летим на шашлындос. Шашлындос, 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 мы летим на шашлындос.
Şaşlınmaz, 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 milletimle şaşlınmaz, 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 milletimle şaşlınmaz. Ya dostlar, bugün şu göre bu videoda dürüst yaşamadım. Bu adamды granatını itpe öldürем деп ойладым. Бірақ менікі дұрыс болмады. Ya dostlar, осы видео аяқталды. Сіздерге осы видео ұнады деп ойдамын. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басамыз. Сіздердің болған мен Ерасыл Кенебаев. Келесі кездескенше сау.